Башкортстанның көньяк-көнбайышында 4 районның сиге бер җирдә төйнәлгән. Стәрлебаш, Әлшәй, Стәрлетамак районнары кушылган җирдә Миякә районына караган Аит авылы бар. Таулар, убалар аръягында яткан Аитты башкорт халкының Меңле кабиләһенең Меркет Мең дигән ырыуы нигезләгән. Аит авылы үзенең алдынгы колхозчылары, бала сугучылары, йырсылары, бәюселәре менән электән дан тоткан. Һәм бында борынгыса хәл белешү йолаһын тоту, үзара хәл һорашып, ярдәмлашып яшәү гадәткә ингән. Миякә районы Аит авылын ямьләп яшәгән бер узаман бар. Бөек Ватан һугышы һәм колхоз эше ветераны. Бөек Ватан һугышында катнашкан 170 авылдашы арасыннан бүген исән-һау йөреп яткан бердән-бер ир азамат ул. Кемгәлер атаһын, кемгәлер картатаһын хәтерләтә торган олы буын вәкиле. Үзенең йортына газ, һау кергән булса ла, Аитбай бабай якындагы шишмә һавын ташып эсә. Ул шулай туган авылы, халкы менән һәр мөмкинлекне табып, аралашырга, дөнья менән бергә кайнап яшәргә омтыла. Аитбай бабайды авылның баласагыһы ла урамда күреп калу менән камап ала, ярдәм итәргә, һөйләшергә омтыла. Карт улар менән олаларса кул биреп күрешә, уку хәлдәрен, ата-әсәһен һораша. Аит авылы халкы бер-беренә хәл белешергә йөрергә әвәт. Кем нисек тынала, көн күрә, был авылда һәр кемгә кагыла. Гомумән хәл белешү төрле буын кешеләрен бергә бәйләй. Кәбир бирәһеңме? Ана. Рәхмәт. Рәхмәт. Бабай, не шишмәгә йөрисең? Шишмә һавы тәмлеме, бабай? Тәмле. Без тагын су китерербез. Безнең бабай бейәүсе. Шул безнең бабай бейәүсе. Безнең бабай юнысы. Мин бабайның бейгәнен күргән юк. Бабай бейеп күрсәтәле. Һәр төбәктең бер һөйкемле һөяге була диләр. Данлыклы балта остаһы булган Аитбай бабайның ишек алдында балаларга әүрәү йитерлек. Хужа кеше ишектән ингән берәүдә ихлас каршылай, сәлам бирә, күстәнәсләрен алып өй түренә сакыра. Аитбай агай. Исәнлекме? Аллаһка шөкер. Менә юма коймага башырып алып килдем, синең хәлеңне белергә кирәк. Tamam Aitbay agay. İzerton yaşayma. Аллаһка шөкер. Ulu kişi bit indi nihalli yaşay, sirlep gitmedi miken, avrup gitmedi miken. İlikten kilgen bir yola bit indi ol kişinin halin bilip, nujdası yok mu, ile ney mi, mena şunlarda soraşıp biten indi hal bilu bilen. Var xələrdə. Xəlində bilirgə kildik bitərəm, mənə kuştənir, seyşərsin. Rəhmət. Allah'ım. Aitbay agay, eyvetme. Sen ne kaymış? Buna diye bulak. Yumanan nasıl kutlu halinde bile yıktığını Aitbay agay. Yumanan da. Hayda ötəgə. Килгән халык бер-береһе менән хәл-әхвәл һорашып рәхәтләнә. Һәр ингән кешене һөенеп, хуплап каршы ала. Сөйләшеп, күмәкләшеп, шулай итеп кис утыра торгайнык без. Бер-беребезгә хәл белеп йөришкән бездер инде. Элек шулай итеп утыра торгайнык. Почти bütün avılda yürüp sığan mümkündü. Көріп сөйләшү әйбәтрәк. Кайсы белән утырып сөйләшәбез, кайда урамда пысмакта нитеп басып торып сөйләшеп
Bir-birinde halini soraşıp. Hawlar gına masad, aytbay babay bir halda. Bizning artistimiz tağı bir bitip çıgaygaly tip kildi ko'ylangda. Hallerin hebatmi? Халык күрше тирәнең яки күңеле тарткан кешенең хәлен белә бара. Менің бабай ауырғанда айтпай өзі күн ошала барды хәл білдірге. Бабайым өліп кеттенді. Соның үшін мен аңа шул хәтлі шатмын. Балаларым қайтса айтпай өзіға біз көстен әсләп келебіз хәл білдірге. Нық жақын біз. Ауылымыздың ең ұлы атағы, ол атағы ол бізге. Ол бізге пример, ол балаларға пример. Оның күнде тұрып ертең мал кету қуғанда, кету қарысағанда, оның ұсылай иттіріп, мұнаулай тұрып, қуанып тұрып, бізде оны сатылық. Көптенен ол яш вақыттала, біз яш вақыттала бірге ішленік. Молодец işlenirlerden. Barın işlenik. Digir parabı, digir paytabı. Tavaşa mide pekka. İyimler işlenik bitinde. Kışkını tağın ne trayır bilen işlenik bitinde tege kimanağa ayırabız. Rahmet, mına şılaytып, olulardan avulda parlaşıp, matur etip yaşavlarına avulubuz belekey bulhala. Sul kaderim tatı, sul kaderim yoma vakitlarında, yoma sayına yürüyüp. Ayşegül. Ayda bir konaklar kelgende bir basıp alalı. Şuna takdirken. Ayı. Bula oldu ya. Kömürlerde basıp bibersen. Eyda aytbay babay medaldardı sыңlatıp bir basayıq hali. Eydalı. Eydalı. Mına bit Хәл белешү һәр кем өчен дә бик куанычлы. Был мәлдә күтәренке кәеф, йырлашыу, биешеү, мәдәк һүҙҙәр һөйләү хуплана. Babayda bik usta bittin. Eydalı hazır uzunda bir fırsatlı. Eyda ay malades. Eydalı. Onlar konuşamadı. Hadi malades. Ay yigitler, ay maladeslar.
Электен қалған бұл йыла хәл білу. Мұна Ойтбай ағайның инесі Хәдише исімні әбейі. 6-7 қоршық кірелер менің қайнемнің хәлін білірге. Шоларға қоймақлар пішіріп, шейлер қойнатып, ашатып, ішіріп шығарып, рәхмет оқып шығып кеттілер. Шолардың рәхметін көріп, мұна бик әйбәт етіп яшап ятабыз бізде. Башкорт халкында хәл белешү юлыһы бик кәрәкле, саваплы һанала. Бигрәк тә хатын-кызның хәлен белү мотлак. Әңгәмәләр аша эш тәҗрибәһе уртаклана, әхлак тәрбия һорауларына җавап табыла. Үз исендә авыл тарихы, ата-бабалар, авылдаштар язмышы була. Төшкәннәре бар, менә агач утыртуда катнашты бит инде ул. Карагыз әле. Менә яңа елда бабайыбыз, Ойтбай бабай памятник янында, язгы якта, өмәйдә агач утырта. Монысы инде менә Хәдичә апа белән мин ул абзыйның 60 еллык гомер бәйрәмен бәйрәм иткәндә бию белән чыгыш ясап бүләк итте ул аларга. Айтпай, менә минең дә бабайымның медальлары булар. Күрәсеңме? Минең үземдә кемме? Ай, молодец. Күп медаллары. 5 бала. Миякә районының Айыт авылында халык һәр кешенең кадерен белеп, күңелен күтәреп яшәргә ынтыла. Катмарлы дөнья һынауҙарын үткәндә, борынгыса хәл белешү юлаһы һәр заманда ла кәрәкле булып кала. Бейеп тамағы кипкәндер. Парлап бейешеп Рәмзиәйне әйдәле, рәхим итәле. Zaman yığıl çilkeler, vadiler filkeler, Vaylar üstler